muri kino gitondo c'itariki ya 30 z'uku kwezi kwa 11 uyu mwaka w'2025 ubwo twazindutse ku nkuru y'incamugongo y'abana babiri b'abakobwa bitavye Imana bazize impanuka y'imodoka. Kuko twabiganiririwe n'umwe mu muryango y'aba bana, yatubwiye yuko ku munsi w'ejo n'iposho ku itariki 29 z'uku kwezi kwa 11 nibwo abana bavuye muri state ya Tennessee ariho babarizwa berekeza muri state ya Kentucky mu mujyi wa Louisville, baje mu gitaramo bari batumiwemwo n'abagenzi babo. Bakoze igitaramo nk'uko bisanzwe, igitaramo kirangiye abana bafata imodoka yabo berekeza Tennessee batashe. Imodoka yabo yari irimwo abantu 5. Muri abo 5 bageze mu nzira, imodoka yabo yagize impanuka igongana n'indi modoka. 2 muri bo bitavye Imana, abandi 2 barakomereka. Undi umwe niwe wavuye muri muzima kuko twahawe amakuru na bamwe mu bagize umuryango waba abanyakwigendera babitubwiye. Aba bakobwa babarizwaga mu itsinda rya Tennessee Youth. Abo bose ni groupe yari yatumiwe y'urubyiruko rwa Tennessee kuza kwitabira igitaramo cyari cyabereye hano muri Louisville. Muri iyo groupe cyangwa se muri iryo tsinda ry'abo bantu bose bari bitavye, abitabiriye ico gitaramo batubwiye amakuru yuko igitaramo cyagenze neza cyane kandi cyari kiryoheye amatwi. Buri wese yatahanye umunezero, cyari igitaramo cy'amateka. Ariko kandi mu twavuganye bavuze yuko bashenguwe no kumva inkuru y'akababaro yuko bagenzi babo baraye bataramanye mu ijoro batakibarizwe mu isi y'abazima. Ati yo, kumbe bari kubadusezera. Ni inkuru yababaje abantu benshi, ica umugongo abantu benshi. Ariko kandi nubwo biruko, impfu z'abantu 2 muri state imwe no kuba kandi bari mu mujyi umwe biragoye. Niyo mpamvu dusaba abanyamurenge bose batuye muri Amerika kuba hafi y'iyi miryango, kubahumuriza ndetse kubafasha no mu buryo bw'amafaranga kugira ngo babashe gushingura ababo mu iteka. Murabizi ko guhamba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bitoroshe, na cyane cyane ibiriyo 2 muri siri imwe cyangwa se umujyi umwe ntabwo ari ikintu coroshe. Niyo mpamvu tubwira abantu bose kwitanga kugira ngo abavandimwe bashinguranwe iteka kuko dusanzwe tubikora. Duhumurije imiryango yose yagize ibyago, duhumurije ababuze ababo, duhumurije Tennessee Youth, duhumurije abanyabonenge bose muri rusange ngo mukomere. Imana ikomeze baheze ihumure, Imana ikomeze ibiteho kandi bagirire neza. Murakarama.